tia ni bahu katurante Maria Elleo haptara bahu ni peki bang sangim peki ufs ni puasehin peki bang puase mangkin haja iye turante lisag walut sangim ubus edot teruye sangim lay lisag duwe nampalan subu-subu naku itu bahu Elleo iye katuranan oh ni may bayuan nilo luto niyan ken na yan kay mandugsay na tinuntura ni kuito panuranihin lisag dambu al kampat puksiyam tarabahunin lisag duwe ni kuito ubus time na isabi lisag sampuk dambu sangim nahangkan gana video kami mi Elleo lo ni hadja sangim bagi sabab gaib ni oras ni Elleo palingan bus may video kami lo ni hadja lindem ini tin lan kami hin kaba Elleo pi iyan lanin no bus Maria sa ingiru puase no ngano rukin upak Pagsupak ni idol. Sabi namin pag hindi mapasag manupakin na kami. Nupak. May sinauhan. Nupak pagigay sinauhan pagimangan. Pagimangan dirihan ni Kuya kita sabot. Ubus nupak. Ubus gani mangan bu. Pula kyo muase di Elleo gani mangan kilawan. Enggak mangan. Pi maglangkusin. Ako rin kakaswalan ko. Iya, nagmasa maglangkusin. Supak-supak ka pinubus kayo mong kinatan. Pagkapin na nila talit. Nupak kaya balik pero tubos kinakani mang kwacha hinabo inusa nubus ko kaya mang kinakanihan. Ubus taman 2 surip tabut balang. Oh no. Alhamdulillah. Puasa ten si keempat ku itu na puasa sunat ten. Kulang sa 2 Elleo insyaallah. Bagian Elleo puasa sunat ngaru ni tarabahu te. Lo aja kita magligiran tulis di rumah. HP kita puasa sunat. Alhamdulillah sampai Maria kapag bayad ni utang ni bayad utang do siya sa sikitahin na dumain bayad utang pigit kita ngutang ano sikitahin sunnat puasa sunnat alhamdulillah 4 Elleo ni ko ito kulang sa 2 Elleo insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Iyan na Mariahin dan di panupak.